Туған, ассалаумағалейкум. Бағасын айтып қойыңызшы қошқардың. 70 мың. 70 мың, қанша тиш? Жаңа екі тиш сайды ғой, Ана ашып қойыңызшы бір. Ақырын ашырау екен. 70 мың, екі тиш. Линия қандай? Көкіректерін көріңіздер бе мына? Туғанда? Линия береке. Линия береке дейді. Номер айтасыз ба YouTube-ға? 507 39 37 34. Құлағы қанша шығады? 20 құлақ таза. 20. Бойы ше? Бойы 94 болды. 94. Шу номерлерге байланыша бересіздер. Рахмат. Пригородный. Қаяқта тұрасыз базардан кейін? Соқұлықта. Аха, мына. Соқұлықта тұрады екен. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 28 сентябрь 2024 жыл. Бишкек шаары күнгө ишенбей туғандар. Пригородный мал базарга келдик. Малдын бааларын билебиз. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга катталып болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар, ошону басып кетиңиздер. Ар бириңиздерге Аллах разы болсун. Өткөн видеолордо жакшы комментарийлерден жаздыңыздар. Бүгүн да кандан ашырыңыздар туганда. Лайкты көбүрөөк басып коюңуздар. Башка бир тугандар көрсүн. Мынакей чөптүн бааларын да билебиз азыр кудай. Буюрса. Канчадан болуп атат? Жашыл чөп беде. Беде канча экен? Билбейсиңби? Так, сатуучусу жок экен тугандар. Рекламалык номерибиз WhatsApp аркылуу байлансаңыздар болот. Кой, кочкор, козу сатам десеңиздер. 077 388 350. Ассаламу алейкум байке. Канчадан чөп? 250 беде? Канчанчы коз? 3-чү коз. 250ден кандай түшөсүзбү же ошондой эле болуш? Эми көп алса чөптү. Көп алса примерно канчадан болор жери? 240 250 чейин. Рахмат байке. Номериңизди калтырасызбы? Жок. Аха, макул. Номер калтырбайт. Так, тугандар, биякта да чөп көбүрөөк экен негизи. Так, кой базардан баштайбыз биринчи. Анан акырындык менен чыга берет. Мага личкага чейин чалып атасыздар. Анан бир туган чай ичип кой, жол керек кылып кой, мал базарлар тартып тур, мен алыстан көрүп атам деп. Ичине салым кошту. Эгер сиздер да салым кошом десеңиздер, мына тугандар киргенде эле алмалар 250 сомдон коробкасы. Канча килограмм чыгып калат? 10 килограмм. 10 килограмм чыгып калат экен, Рахмат. 14-15 чыгат. Хорошо. Келат. Так, мынакей беде. Дагы. Байке, беде канча? 220? Номер айтасызбы? YouTube айтасызбы? YouTube айтасызбы? Хорошо. YouTube айтпайм дейт. Так. Мына жакта козулар бар экен. Ассаламу алейкум байке. Сиздики? Козулар. Ортон куз. Канча болуп атат байке? Ортон кузу. Баасын айтыңыз. 20. Коз экен, 20 сурап атасызбы? Базар сурадыбы? Сурайлык, булар сиздики эмеспи? Макул байке. Булар да 16 миңден сурап атат экен. Кочкорлор, козу кочкорлор экен 16 миңден. Байке, чоң кочкор канча? Ассаламу алейкум. Баасы 55 миң. Канча тиш байке? 4 тиш, 55. Сода болду? Реалду канча берди? Айтыңыз. 35. Рахмат. 35 миң. Мына байкенин кочкорлор бар экен. Байке, ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз. Кочкорлорду алып келдиңиз. Өткөн күндөрдөн башкабы булар? Башка, Жаштары кандай булар? Бул 2 тиш, бул 6 тиш. Бул 6 тиш. Бул афганбы, эмне? Жок. Карашаны? Аркылар 2 тиш. Баазы бунуку канча? 150 сурап. 150. Аркы чеки. 140-120. 140-120 дейт мынакей. Сода болду байке, сурап атабы? Сурайлы. Мына тугандар киргенде эле эми катарынан тартып көргөзөбүз. Мына кой канча экен? 15. 15. Шарба кой, Шарба кой 15. Арт жагынан көргөзүп берели тугандар. Кой канча болду байке? 4. 4 түштөн өттү. 4 түштөн өттү.
Qancha ekan bayka jashila qo'yamiz? Qancha bahsi? Bağısı 25. 25 e? Aha. Nechi ko'tayli? Mana ki artidan ko'rgazam jana qo'chqorlarni. To'g'anda. Quyruqda. Bular liniyasi bor-da? Qaysi liniyalar? Bu Landras. Landras. Bu Gruzin'deki. Bu Gruzin. Bu Şarpey'deki. Sharpey. Tuğandar qo'chqor sezon başlandı. Nomeringizni aytsangiz? 706 706 02 02 96 44. 96 44. Qayerda olasiz? Bozordan keyin. Zaryada. Zaryada. Bishkek shahri Zaryada. Tuğandar. Ma'qul, rahmat aka. Assalomu alaykum aka. Qancha echkilaringiz bolalarni aytdingiz? 10 ming so'mdan. Yaxshigina echkilar, biroq. Bunday turishlari. 10 ming, rahmat. Bu qo'zlar. Aka, assalomu alaykum. Aleykümselam. Qandaysiz? Yaxshi bayka. O, savdo boshlandi bunda qo'zlarga. Başlandı buna. 9 zarlar diye otağız bayka. Suryapsiz, yaxshi. 9,5 mingdan suryapti turdi, no. Baylaganga loyiq ular ekan. Baylarına yaxshi. Mana savdo. Şu 8 zarlar 1000 so'mdan Ketdimi? Bayka aldingizmi? Qancha qilib qo'ydingiz? 8 mingdan, 8,5 mingdan berem deb otasizmi? Yok yok bayka 8 zarlar biz 9 zarlar otağız. 9,5. Ha, 9'un üstünde bitetken-da. Qancha baş var? 7 baş. 7 baş. Buna tuğandar. 8,5 ming qildi ya bayka. Çarbağaylar. Ha, yaxshi. 9 zarlar bereriz. 9,5 dan berasiz. Ma'qul bayka, savdoңызды bersin anda. Erkek kozlar. Erkek qo'zlar. Bular qancha oyliqlar hemen? Bular bir erте жаздaq. Erta jazdag'ilari charm ekan buni. Savdoңызды bersin. Bu qo'ylar kimga qaraydi ekan? Bayka, ba'zi buni sizniki? Biri qarab turadi. Sizniki qaysi? Bu. Ha, mana charba qo'ylarni tartaying desam o'shanda. Bayka, ba'zini aytasiz. Qandaysiz? 17 ming so'mdan. Mana qo'y ekan-a? 17 ming so'm. Qizil qo'ylarni tartib berasizmi? Charbalarni tartib aytib o'tadi tuğandar. Bularchi? 14. 14 dan 17 gacha, ne? Qisqasi. Rahmat. Narxlar 15 dan, ne? 15 dan. Rahmat tuğandar. O, bayka. Echki siznikimi? Echki meniki. Qandaysiz? Qancha bag'asi? 7 so'rayapti, 6,5 ga berem. 6,5 dan berem, 7 ming so'rayotadi bayka. Aha, rahmat bayka. Maloshni soda bo'ldimi? Soda bo'ldimi? To'g'rilik. Qancha bo'lishini aytmaysiz, bo'lgan bor. Dedi turgan vaqtni aytdim. 6,5 mingga berem deydi. Tuğandar. Qo'chqor qancha? Inim. Qo'chqor. 35 qancha tish? 4 tishmi? Charba qo'ylar. Qo'chqorlar bular. Chingiz aka qancha maqalang? Ma keldi. Assalomu alaykum aka. Soda soni bo'layotgan ekanda. O'sha odam tartib. Yo'q, qo'chqor. Kishi tartmaymiz, soda qilaveramiz. No, qo'chqorlar tartamiz. Qanchadan bo'ladi bayga? Qanchadan beryapsiz? 16 kişi aytsın ona şu kişi. Yesi kim o'zi bu? Qancha so'rayapsiz? Ben 17 carımdan sıra zaten. Ekon, bardig'in. 4 dan 17,5 mingdan so'rayapsiz. Baykam, siz qanchadan beryapsiz? 69.500 so'm. 500 so'm o'tib berdim. 69,500 17,400 so'mdan so'rayapti ekan. Mana tuğandar, rahmat. Sodangizni qilaverasiz bayka, sizni tartmayman. Mana aka. Qo'lni qarab tushadi, qo'l. Bo'ldi. Beti tartib olacak o haciyet. YouTube'ga ham chiqib turgan bo'ldi. Ha, bering ham, sodangiz kelib qolibdi anda bayka. Taqsir. Bu qo'zlar ekan-da. Hozir bering. Ha, uchun. Yaxshi ekan, biroq quyruqlarini ko'rsating mana. Tuğandar. Eldir ko'p mana. Ber deb odam. Shuni 500 so'm tartib bo'latadi. Ha? 500 so'm tartib bo'latadi. Mana aka, daldalchi girdi, o'rtaga daldalchi. Qanchadan ketdi? Qanchadan ketdi ayting? 70 mingga ketdi. 70 mingga 4 tane. Mana tuğandar. Savdangizlarni bersin. Mana ushul qo'chqorlar. Ular tish buzganmi, buzilak? Buzilak ekan, yaxshi ekan biroqchi. Birov 100 bor ekan. 70 mingga deb turadi. 69,500 so'm berem deb turadi bayka. Aka, tuğandar. Yaxshi ekan. Assalomu alaykum baykasi. Qandaysiz? Yaxshi. Qo'chqor qanday tishi? 4 tishi. Yo'lga o'tirib olibsizlar. 4 tish qo'chqor. Cho'ng qo'chqor. Bu bahsi qanday bahsi? Aytmaysizmi? Aytmayız. He?
Aytaveriz da bozorda. Aytib qo'yinglar, qancha? 200. Million bo'lsa da aytib qo'yaveriz. Ko'ruvchilar ko'ribdi. Rahmat. Ne liniya bu? Karablyoski. Nomer aytasizmi? YouTube'ga. Yo'q, aytsangiz aytamiz. 776 69 56 26. Shu nomerlarga baylanishib Qo'chqor. Mana, cho'ng Qo'chqor. 200 deyapti. Ma'qul. Tig'im bo'lib qoldi. Bayka qancha qaldingiz? Kişiden 10 bin aldı. 10 mingga oldim deb mana ko'tarib ketayotadi baykan, bormi? 10 mingga oldim deb so'yish. Hozir. Necha qo'ydi ba'si aytib qo'ysiz turgan? Hozir 14, 15. 15 ming 14 ming qo'zi mana. Yo'q, dag'ala bitilay ekan. Seni qolgan o'tdi. Allah'a sizlerdeki Yaxshi. Savdo bo'lyapti. Baykim qatib turibdi janatan beri. Buyruq boshlarini ko'rib olingizlar. Bo'ldi, qanchaga ketdi emi? Şu 70 ke. 70 ga oldingizmi? Mayli, buyursin anda. Aqcha sizga buyursin, Qo'chqorlar sizga buyursin. Qo'yilib turadi, men bizda. Yig'ilsang o'chir aytib qo'yadi. Yo'q, nega sizni qo'ydi taqab? Bozorda jiroski uya olmaylar. Turavi? Yok, malaşını tartavering bana. Narsalar sanaladi. Biz qo'yib sotamiz, bayga. Qo'ydi. Qo'chqorlarda. Tura, bizda tartmading vaqt. Yo'q, sizni nega tartadi? Qaraman tartam bayga. Dedi tatalbay. Buna ikki Qo'chqor. Bayga qancha bo'ldi? Yo'q, deb tashlab ketib qoldi-ku. Qiziq odamlar bor. Bayga qandaysiz? Balani aytib qo'yasizmi? 15 ta. 15 ta so'rayapti mana. Baykam ketib qoldi kamerani ko'rganda. Assalomu alaykum taqsir. Mo Zaninski echkilarning balarini aytib qo'ychi. Teke 15. Teke 15 ming. Uloqlar echkilar. Eski nima baldari men 15 dan. Baldar ushow tengmi? Yo'q, bu bunun balasi. Bu uloqlari menen 15 tani. Uyda da bormi sotiladigan? Nomeringizni aytib keting sanda. Shunda echkilar so'raganlar ko'p bo'lyapti-da YouTube'dan. Satasiz. Aytыңыз. Bu yerda qaramab turaverib, boshqa kunlar uydan sotaverasiz. Aytaverasiz nomeringizni. Nomer Bunaki. Ulog'i menen echki. Aytыңыз. 772 0772 42 42 75 75 89. 89. Qayerda olasiz? Arasam. Arashan ayılında mana. Chuy oblosi Arashan. Chuy oblosina qarayib, Alamudin rayoniga qaraydi, deymi? Arashan, Alamudin rayoniga qaraydi. O'sha yoqda bo'ladi ekan baykan. Mana tug'anlar shunda. Qo'chqorlar, qo'zilar qanchadan? Qandaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, sen o'zing aytchi bir kelishtirib yaqin qilib. Qo'ylar mı? Qo'ylar, qo'zlar. 16 lar. Qo'ylar 16, qo'zlarichi? Qo'z 12. 12, rahmat, 16 12 deydi mana. Tug'anlar. Qo'chqorlar qanchadan bayka? 55 so'm. 55 mingdan, 55 mingdan. 45 liniyalar bor-da? Var. Qaysi liniyalardan? Aytaveriz. Cherokee. 55 ming, 45 ming, rahmat bayka. Tak. Bu yoqda reja o'tib ketay, seji. Tug'an, assalomu alaykum. Qo'ylarning bog'larini aytib qo'yingiz. 25 qo'ylar bordi. 25 ming. Tishda 2 tish qo'ylar. 25 mingdan so'radi. Rahmat. Savdo bo'ldi. Qanchadan bo'ldi? Bir sir bo'lmasa ayting. 20dan. 20 danmi? Yaxshi. 20 dan qilib tur, mana berib bayka. Böyle koyayım. Aslında. Savdangiz bo'lsin bayka. Ha. Bayka o'tib ketaychi. Mana bu yerda daha yaxshi qo'ylar turadi. Bayka, assalomu alaykum. Qo'ylarning bog'larini aytib qo'yasizmi? 25 dan. Tishlari qanday? 4 tish. Yaxshi qo'ylar ekan, biyik, 25 dan. Savdo bo'ldi-ku? Qanchaga chiqdi bir sir bo'lmasa? 22. Mana 22 dan bo'ldi. 22 mingdan bo'ldi turganlar mana shu qo'ylar. Bayka, uyda dag'i bormi sotila turgan? Uyda 2 tishler var. 2 tishlar nomeringizni aytasizmi? Yo'q. Aytmaysiz. Ma'qul. Nomer aytilmaydi. Assalomu alaykum. Alaykum. Qandaysiz? Qo'zlar qanchadan? 12dan. 12 mingdan, 12 ming so'mdan, 12 mingdan. Bu Qo'chqorchi. Qo'y bu. Qo'y bu. Qo'chqorday bo'lgan qo'y ekan. Qancha bahsi? 18. 18 ming mana. Cho'ng. 18 ming. Seniki qancha tug'an eko? 15 dan. 15 mingdan, Bular Qo'chqorlar ekan, Aha, rahmat. 15 mingdan. Qo'chqor. Tak, tug'anda. O, kimniki ekan? Ya. Yok satılıyor. Alındı. Qanchadan oldingiz? 12 dan, Rahmat bayga. Mana 12 mingdan olindi. Qo'chqorlarmi? Qo'ylar ekan mana 12 mingdan olindi.
Bayke assalomu alaykum. Bular sizga qaraymi? Bağlarını aytib qo'yingiz bizga. 15 tanda o'tadi. 15 tane charba qo'ylar. Yo'q, semiz qo'ylar. Semiz qo'ylar. Minaki semiz. Bayladingizmi? Yo'q, qoldi tushgan. Tog'dan tushgan. 15 tane? Savdo bo'ldi bayke? Yo'q, hazırlagan. Hozirlagansiz. Savdangizni bersin bayke. Mana 15 ming so'mdan baykem so'radi. Pregaradningda. Tug'anda. Assalomu alaykum. Taqsir qanchadan? Kimniki bu? Yo'q, o 26. Ekovi 26, narxi ekovichi 30 15 dan. Ha? 15 ming. No, ekovi 26 ming, narxi 15 dan 30. Aka qancha? 11 dan. 11 ming so'mda mana. 11 ming den qo'zlar. Voy, qanchadan bular ekovi? 14 dan so'ratasizmi? Yaxshi. 14 ming dan so'rayapti. Nima yaxshi qo'ylar turadi ekanda. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Son qo'ylaringizni bog'lani aytingiz. Dün bağ birden 18, 6 baş var. Buna 6 baş 18 minden verim dedi. Kızıl koylar. Bir koro, bir ene. Bir en var. Buna soda boldu bayke. Boladan. Dişleri qanday? Yaxshi. 4 diş. 4 diş. Bardı mı? 2 diş, 4 diş, 6 diş var mı yok mu? 60'dan var. 6 diş de var, biri var. 18 minden ne? Soda boldu dününe. Kaçça berdi? Sır bolmaz, aytыңчы biri. Görüşürüz. 16'dan beri atar. Oldu. 15-16 mindən beri atar. Nomer aytasızmı? Yok. Başka yok da satıla turgan. Ma'qul aka. Sodаңызды bersin, he? Nake, bu yoqda dagı sizga qaraymi? Qanchadan bu qo'ylarimiz aka? 25'ten. 25 dan. 6 diş. 4 dish, 6 dish. Bular emne arashandarmi? Polkirovka. Polkirovkalar. Bularchi qo'chqor qancha qara qo'chqor? Qara qo'chqor 30. 30 tishichi? Dişi 6 diş. 6 dish. Quvutga daymi? Qo'chqor 4 diş. Ha, 4 dish. Quvutga jaraydi, aka. Qo'chqor surani o'tadi o'zi. Sıranada özüdün. Surani o'tadi. Sıravada. Qanday o'tadi qo'ylar? Bular hali qo'ylalakmi? Bular qo'yilib o'tadi. Qo'yilyapti, ha? Ha, aka nomer aytasizmi? Yo'q. Yaxshi qo'ylarimiz bor ekan. Aytsangiz bo'ladi, agar. Agar ham aytmasangiz, aytmasangiz bo'ladi. Aytasizmi, aytmaysizmi? Aytmaysiz, ma'qul aka. Sodangizni bersin. Soda bo'ldi? Soda bo'ldi. Qanchaga berdi bir? Aytib qo'yingchi bunday bergan бағаларын. Endi bu al satarlar berdi 18-20 dedi. Al satarlar 18-20. Dehqonlarga olsa berasiz. Dehqon mal qilamiz. Mal qilganga, yaxshi aka. Sodangizni bersin anda. Bunda shunday uqdingizlar. Kommentariy açıq har doim yozingizlar, yaxshi kommentariyalarni. Sögünüp sağın жазган bir туғандар дәл болып қалат алар каналдан четтетилет туғандар. Блокка дегендей. Жақсы комментарийлер жазып көріп тұрыңыздар. Ассаламу алейкум байке. Қочқар сізге қарайбы? Бағасы қандай болады? Бағасын айтыңыз бізге. 35 мың. Қочқары? Қанша тиш? 4 тиш, 35 мың. Рахмат. Başta çok koydu. Қанша беріп қойдың туған? 8 bin. 8 мың қозы. Рахмат. 8 мың қозы. Бұл кімге қарайды? Bilmez. Ha sizge mi? Bağlarını aytып qo'ysin, qizil qo'ylarimiz. 25'ten yaşları qanday? 4 dish. Tegi qo'chqorlar sizga qaraymi? Ha? Al qancha bag'asi? 32 yaşı? 2 dish, ko'raylikchi jandan. 32 ming deydi. Don qabar degan kanal. Mana tug'anlar. Yaxshi quyruqlarini ko'rsatib beraylik tug'anlar mana. Kashtaklarini ko'ringizlar. Yaxshi qo'chqor ekan. Qarab otasiz, alayında otasizmi? Iya. Alayında otasizmi aka? Yo'q. Qarab otasiz-da? Qarab otasiz. Berib ko'rmaysizmi? Bozorda qizni turib ber. Alayın degan o'y bo'lsa. Yo'q, olib keldik. Ha, siz olib keldingizmi? Yaxshi. Aka, nomer aytasizmi YouTube'ga? Qo'chqorlar aytmaysiz, ma'qul onda. Nomer aytilib ekan. Aka, assalomu alaykum. Sizga qaraymi ular? Bolalarni aytib qo'ysiz bizga. Qo'z qo'chqorlarni. Qo'z qo'chqorlar 22. 22 dana. Tigi qo'ychi. Qo'y 25. Qo'y 25 ming mana. Rahmat aka. Mana 25 mingdan bakam surib o'tadi. Qo'zlar ekan, a? Suradi-ku aka bugun. Suradi. Qanchadan berdi bir siz bo'ldi? 18 19, ha? Rahmat. 18 19. Aka, assalomu alaykum. Sizniki qo'chqorlarmi? Qo'zlar ekan, a? Urg'achlar. Бағалар qanday bo'ladi? 17 mingdan. 17 mingdan. Ular tish busqanmi? Buzalega? Qo'zi. Ha, yaxshi. Aka, 17 mingdan. Bo'ladi ekan. Ha, rahmat aka. Yaxshi. Don xabar degan. Ha. Naqta semiz qo'ylar bor ekan.
Байке, ассаламу алейкум. Қаншадан болып атат? 20 миң сом. 20 миңден, ең арзаны? Ең арзан 9 миң. 9 миңден, семіз бар даяр сойғанға. Мериностар. 14 миңден. Мериностар 14 миңден, 14 миңден. 15 миңден. Бұлар 15 миңден. Байке, баяғы базар күндері емес, мұндай күндері қой алам деп, издеп қалған бір туғандар чалса болады? Болады. Номер айтасыз ба? 702 0702 04 04 80 22. 80-22. Мына чалып келбесе болады. Қайсы үш жерде аласыз ба? Пригородныйда болады екен, ардайым байкем. Мұндай күндері деле. Күні-түні чала берсін дейді. Семіз. Ала тұрғандар болса, қайырлысаңыздар болады. Қаяқтың қойлары бұл? Арын. Аралаш. Аралаш, нарын, талас дейді. Мақұл, рахмат байкесі. Так, мұяқта қойлар бар екен. Саламатсыздар ба? Қойлардың бағаларын айтып қойсыз ба бізге? Сізде тартпаймыз қойларды. 20-дан, 20-дан сұрап атат ежік. Алдыңыз ба? Қозылар қаншадан туған? 9'dan sırada atağız. 9-дан. Бұлар қанша? 3-4 айлық па? 4 aylıklarda. 4 айлықтар. Тартауыз 4 айлықтар. 9-дан, Сода болды? 7'den sırada. 7-ден, 7-ден бері бепті. Мақыл. 7-ден бері бепті. Бұна иқтай дағы бір ұлақ. Ассаламу алейкум. Ұрғач ұлақ. Құлағы іле соның оның, я. Не парада бұл? Битал. Қанша айлық бұл? 3 айлық. Басы че? 7 bin son. 7 миң, 7 миң сом. Ұрғач екен туғандар. 7 миң. Бір өлі өй сізде? Ova biri. Мақыл. Мұна 7 миң. Номері айтасың ба? Номeri be. Берсең, мақыл анды. Байбет. Қанша? Қой, қаншада қой? Қойлар? Туған? Қойлар. Бағасын білбейсіз бе? 13. Қозылар сіздікі бе? Арқы. Бағаларын айтып қойбайсыз бе? Bir ödkeken 16 ming lira. Ошентпейсің мен. 16 миңден, Все, рахмат. Елдер көріп отыр. 14-тен. О, мына маалымат. Туғандар 14-тен берілбей аптым қозылар. Қочқор қозылар. Рахмат. Дон Қабар деген канал. Дон Қабар деп атам ғой. О, мынакей қойлар. Охо, ассаламу алейкум байкесі. Сізге қарай ба? Бағаларын айтып қоясыз ба? Ustanın öyle 12. 12 миңге чейін. Рахмат. 9 миң сомдан өйде 12 миң сомға чейін. Байке, бұлар бар сойышқа ба? Аткорымға да бар ба? Atkırımda da var. Аткорымға да бар екен, мына туғандар. Қызыққандарға номер айтасыз ба, айтпайсыз ба? Жоқ, мақұл, рахмат. Туғандар. Базар чыла башталды емес. Жан чачын дегендей. Өтіктен алдық. Bir туғаныз өтік менден деділе мұнай. Шындай болды. Қойлар. Қаншадан болады тақсыр? 17 жат берілет? Рахмат. 17,5 миңнен берілет. Семіз екен. Байке, қозылардың бағаларын айтып қойсыз ба? 11'den. 11 миң сомдан. Рахмат. 11 миңнен. Қозылар. Сода болды. Қаншаға жей шықты? 10 ming. 10 миң. Ұрғашылары бардығы? Urgaçı, Бычмал ұрғачы 10 миңден болды. Сода. Рахмат. Жақта да қозылар кен туғандар. 11-ден? 11 миң сомдан сұрады байке. Қозылар кішіне. Ешкілер 6 миңден. Улақтар менен бе? Улақ жоқ берді? Yok özür. Өзілі 6 миңден, Kulakları 2 mingden. 2 миңден улақтар. Ешкі көп пе сатылып тұрған үйде? Var. Номеріңіз айтыңыз. Номер айтпайım. Мақыл. Номер айтылбай қалды. Таймдейді. Азан айтып қойды да. Ассаламу алейкум туған. Қошқыларыңыз бағасын айтып қойсыз ба? 40'dan. Бардығы ба? 40 миңден, 5 баш ба? Жоқ, сіз түшпей. Базардасыз ғой туған. Мына. Базарда елдерде шықпай тұрасыз ғой деп. Бұлар онлайн көреді да. Мына туғандар, қошқорлар. 40-тан дедіңіз бе? Я, 40-тан, қанша тиштер бұлар? 2 diş, 4 diş. 2 тиш, 4 тиш. Сода қылып атасыз туған? 40-тан болса сода болды?
Айтып қоңыз қаншадан болды? Все, рахмат. 33,5 мыңдан болды тұрмынеки. Рахмат. Қырықтан сұрау да. Он қойлар. 20'dan mı Bayke? Ha, 20'dan ne deyik? Sırao da. Boyga mı adın çıkasın mı? Boyga da adın. Adın kançadan veresiz? Dağı verim size de koydu orası. Kança tişler bular? Kartan emez he? Ne o da var ki tuğandan. 20'dan. Soda oldu? Bayke? 17'den beri attı. Makul, rahmat Bayke. Buna 17 mingden beri attı, berbeptir. Ayam şuna buna ayam. Moğu? Moğu? Бұл парода, не линия бұл? Широкийдікі 100 мың сом дейді, қозы қочқор. Мұнауызы че, бұлары? Сауда олады, сөйттім, көріп отады, чарбалары. Шын 100 мың деп отады да, туғандар. Линия бар дейді. Құлағын көрдіңіздер? Çoğun қочқорлар екен, Байке? İşine? 13'ten beri etken. İşineki 13'ten beri hem de otadı. İşineki kozun. Şoğa soda ol otadı. Men mişet etmeyini turam qarap. Allah tartып көрgөзө берейин. Bak. O da var eken çoğun çıkır. O da var eken başka eken bırakçı. 13'ten eki o. Çöken. Çöken de. Tuğan hem muğun bazı ayt konusu. Bul 100. Bul 100 ha? Bul 45. Bul 45. 35. 35. 50. 50 arkıcı. 200 gram. Graftın ne veririz? 200 keçiresiz. 200 ming deydi mına. Bayke kızıkkanlarga nomer aytasız mı? 0709 35 35 97. Şul nomerlerge baylanışıp, şul koçkalar boyunca malumat alıp alsanızlar bolot tuğanlarım. Şu menен videonu ayaktayız. Saq salamatта turunuzlar. Tapqanыңызlarga береке берсин. Aldınız mı? Kança kaldınız? 13. 13 ming mana soyuş. 13 ming. Aldı.